Tugiye kuvuga ku nkuru ya Mukuralinda, amateka ye yari mu ntoki. Ese Mukuralinda nyine urugendo rwe rw'ubuzima aherutse kutuvamo. Mukuralinda yari mu ntoki. Ndabaramukije mwe abakurikiye Papa Dasha TV, ndabaramukije ndabahaye cyane mwiriwe. Ari Mukuralinda yari umunyarwanda, akaba yari umuhanzi, akaba yarize iby'amategeko mu gihugu cy'Ububiligi, akaba nk'uko yabivuze yaragarutse mu Rwanda aje nyine gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Yakoze mu nzego zitandukanye z'igihugu ariko ziganje mu nzego z'ubugenzacyaha, muri nzego za minijisite, aho yakoze mu bushinjacyaha bukuru. Akaba aherutse kutuvamo rero, yari umuvugizi wa leta. Ari Mukuralinda rero akaba yaravukiye mu karere ka Rulindo, nk'uko nari ndimo mbibabwira. Ari Mukuralinda akaba yaravutse mu mwaka w'1970, akaba apfuye afite imyaka 55, yaraguye mu bitaro by'umwami Faisal. Yari umuhanzi ariko anakorera igihugu, aho azwi mu ndirimbo nyinshi zigereranyije no gushyigikira ikipe y'igihugu zitwa Tsinda we batsinde, Rayon Sport, Amavubi. Akaba azwi mu ndirimbo zaririmbwe cyane, hari iyo bita za Noheli, Gloria. Akaba azi indirimbo bita Museke weya y'urukundo. Ari Mukuralinda umuntu yari inshuti y'urubyiruko, akaba yarakundaga umuziki ndetse akafasha n'abahanzi. Yafashije uwitwa Gisupusupu, Clarisse Karasira. Akaba nanone tukivuga ku mashuri yaba yarize, yize primaire ahitwa mu Rugunga, yiga segondere i Rwamagana, muri ekole segondere ya Rwamagana, aho yigaga ibintu bya accounting. Ajya muri University of Rwanda, akomereza mu Bubiligi aho yize amategeko. Hanyuma rero akaba yarakoreye icyo bita national projector, ahantu yari umushinjacyaha mukuru. Yari umushinjacyaha, yakoreye urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha, icyo bita ni urwego rwa minijisite. Nayo rero niyo mateka, aruhukira mu mahoro. Akaba yarashinguwe ejo mu karere ka Rulindo, akaba asize umugore n'abana babiri. Imana imuhe iruhuko ridashira.